Kulungka, ang onima Debbarma jama dia, tini ni lockdown chat pandawa norok hai lamsugo te kulungmang yaparo, tini bocong hai chini sajama borok te khoroksana chengna warranty faiga. Ke tini na panda ni bising te cheng hai te sha social awareness ni message rwnani chaitok nai, te chini khana bo kisa tongthok rwnani chaitok nai. Ke tini ni nogara inge phaimanjak faiga, modeler te actor Mithun Debbarma. Ke puilawa no manai Mithun no china pandawa lamsugo te kulungmang yaparo. Pula na bay no ba belai kena hambay nang ano ni lockdown chat show lamsuman bagay. Na, ke ni bagay ane pula sumong ke amma hai, jeng to no go social media raga nang puri rok chongai te khirok chongai upload khlai mani. Ke abuno kare nang no go lockdown jora hai ke time spend khlai tang sone kisa sai kana. By nang to sai no raka that ang khirok puri time momos rock no ko tong ang khai tong tabuk lockdown time mo obosara na ang bahai ke time oino by spend khai engka emne ka ang sana thang an bagay normal days by tabung ni lockdown same no because ang agi furu normal days furu bo ang asek nok ni phatara to guri jaga no ang only kamnang ke ang kamna ka shooting ko simji thangmani hai abasara ang regular nok ni phatara nong khoro hingke ang only gym simi thangjago and take a check of Tripura Wasagani friends book now as compared to outside J Padra Tongmani high friends, close friends of him. So Abusara ang tabuk oshijano bahike ang time spent kai hinki ko ang ani mamani busarong no ang charong activities kai do borong no borok jefru polifura so borok by borong no porarong frengo tai borong musanani frengo because I'm a dancer norok side manjani and then tai oborok ani nana song by borok jifru kam khake borok no kisa misa chubawo and ani tabuk ani sajung to ang joto na ang sajung no kayo kam to and obosara tai ani hobbies rok ang tabuk kayo markeno focus kayo and bui agi furu prai borok no sama khna that borok bong ni parents by time spend khainani maya but this is the right time ke norok nong ni parents by time spend khainani nong ni grandparents by time spend khainani jemon angani nana sono ang tabuk borok by like somoi botong ke ba borno singo bro agi furu without internet sara borok bahai ke survive khai ha kya bora asuk bosor so ang singo borok nana sono ang thajing samhai hobbies khainani bo obo markina right time ko sana thang ke lockdown no positive way bo nai ke jeng nai na thang ke onek se because nang no ko tong te because tawk the internet ni somai bo nang internet youtube bo search khai ke nang nai ma no nang je hamjang mani mani rok so sering diam ti ke no ko no ko tong to ke no ken hain time pass oh ya te kisha kaisa hang ke ang to already 6 7 language ang buji wo so ang tabuk ani ang Spanish by Spanish Germany France our language market ang agi ni simi sering namu so yang lockdown time ang tabuk somai manke ang kokborok language Spanish Germany takisang kamo France bang tabuk sering gitu obviously somai tak gawang man tong ke ba but am tikeno yeah time rock spend kai tong tabuk hambai mana ke ani tabuk ni sung ke amma hai nang to khoroksa fitness fit ke te modeling bo khlai tong ke ne body maintain khlai na ni bagai nang to workout ma khlai na ke lockdown ni jora wa nang to gym ro thang bo workout khlai na ke nang no ko tong te bahai ke nang workout khlai abasana kisa sai kana by belaken a good question in sasiona ang bahai ke lockdown time workout khai yes ang kubikok ang tabuk fana we go 5 times le ang home workout khayo and ang je borong nai de je mane na hamja ke je span jugar khai ki boni sam kashi tongo do ko kono so ang bam de ken jugar ma khai ga and ani kaisa gym ni rubber band tongo rubber band by nang khayo aba by khaima no I mean exercise drop and push up khayo chin up wall khayo and
Tagisa hangke obose kaisa ang YouTube nuka home workout search kaiputo kaisa trainer fitness trainer bo sawi tongo that bo furungmani sawi tongo ya bo furungmani ke gas cylinder by ke khainai rokni so gas cylinder by bo angkhayo tai kaisa hangke yes yoga to angkhayo no so abato yoga mat to abato khaino mano so ya ang jotonon koina musungo norok asuk tabu lockdown time of free time man tongo ke at least 45 minutes ni bagi fun norok nogo tong home workout khaide so that nong ni sorry bo fit tong nai norok time bo spend khai manai tai nong ni deher ni bagi bo khamna tong nai ni ang one sugo so aban bagi na norok jodi no workout rok saimi yang tong exercise bagi khaine ni saimi yang tong norok google thangi youtube thangi search khade so ang joton no koina musung do go for it ang nai nang koi ko no saka jengje mani nya sa go abo jengje saka pana jugar khlai na go belai ka hambai nang ke ani tabu ni sung mong ke ma hai ni parents rok to khorong ni no medical fraternity to belong khlai ke na rom no to hygiene dog maintain ma khlai na te ko ma rules ro follow ma khlai na ke abo ni bagai nya ang no sung na no sung go o corona virus ni te nang sin ti brother phana ta message na ni yes by ani parents rok ani ma baba to borok ma khorokning no borok health department of borok service khai tongo so ani ma baba song ang ani first ani nok ni hoita nang chengsin ani ma baba song borok je frupan office ni kifil ke borok balcony one borok rechange khayo borok je borni office borok duty wo kan mani and borok fatarona borok yak rok shu kam ke hand sanitizer by and detol by yak shu joton change khaibama pore borok direct bathroom thang e pore se borok room bising habu so aba kashe sana thangke tam sana borok infect grifano so that borok always they make sure ke yes kuno tongthok hnoi because borok sana thaka borok sakno hamjak tei buino hamjak dihini samani hai borok chungna hamjangman bagisi abo boni saga mungsa kri phano borok haipano borok je government samani rule no follow khai so ang amtino ang jottono no viewers rongno koina musungo norok bo jodi no market rogo thangke fata rogo thangke norok nok bisinga habnan sukang norok yak rok shudi rechange kadi tarpore se noga habde norok so tawo bemar to belekena hamia virus so please not follow the government rule rwnani no and kam nangke simino fatara nongkhor de and takisa norok market thana hangke norok bura buri rong no kisa boys ko rong no rohori abo je jawan je immunity system kebang rong no borong no norok borong no rohke norong ni nok ni je sepano masa no rohordi so that jeng sai no mano ke kisa immunity system je borong ni ora immunity kebang borong ni ora effect khaime ya hne so kam nang furo simino fatara nongkhodi marketing khaina hangke bo norok kebang ma kha chamung pai tondi nogo so abon sanamus ngotai social distance keep maintain khai tong abo maintain khai tong norok and je sanamus mani ke je tabo government's rule rei tong bor rule from follow khai yes belekana hambai na ke ani tabu ni samung ke mo hai chini to kaisa lockdown to pai thaka ke tabu te kaisa lockdown follow ge jaka ke abon bagai no chini kamyam sa ro tong nai ko bang na bia lok lai tang ma se ma na ya ro no sungnu ja ko bang ma NGO strong tang sak bai thang thang chuba lai mani ke abon no te bus kang ma jang chuba lai na ni bagai nang kok thasa thani tam chanan sung kisa sai na kebang mana jeng tabu nugima no that বিশেষ ক্লায়ে পারা বিশিংনি বড় রক হাচক বিশিংনি বড় রক মাই মাছে আং তংমানি আবানি কারণ খা বরক দিলি বড় কাম খাই সে চাও বরক তো সানা থাঙ্কে বল ফালাই চাও ওয়া ফালাই চাও গ্রিস্তি খাই চাও সো তাবুক তো লকডাউন টাইম বরক তাবুক ফালনা হামপানছে ফালমেয়া সো yes takisa abo NGO rok to kaham no khai tongo government rok bo borok je mansak chubai na tongo and then o tabu je viewers nai tong na nang ta sha ko na musungo that tomung norok ni shini jagrak tongke je jaga bo je para rogo borok krungi maya NGO rok bai krung khor maya amte jaga rok tong na am sure ke borok bai jodi norok tomung norok shini jak tongke please borok ni para rong detail borok no shui tu phai nang norok NGO ya fir
government norok borong ni list ready so please tam ni baga ke this is the right time jeng chini ba jeng chini dofa by dofa jeng help khainani because sara thangke emotional longang belekhe no do anto kise emotional engna bo kara ke ba that jeng belesi kapal kaham jeng at least salo waishale mai ma chaitok but nai ke borok salo waisha phatiksa maicana bagi fan je bongni yago kure sajing saman hai because kam se khaime arang kare ke boron mai paina ba yadaba so aban bagan on jotono no koina musung norok man asuk rima ya fano mansuk ma ko fano kisa pano norok je tong mani fana jeng mane baglai chala ya amta hai ke ang wansugo ke norok jotono no ang sana musung please that phadi jeng jotono tabuk nini ani hin layawo jeng sak baksang ge jeng dofa kaisang ge jeng chubalene and then asung no sanam sunga aban bagai kambai mana ingke ani tabu ingke samung ya kaisa koi mung sini ni thani tamni male jeng jotono shu nang belekhane acting khlaine ni karen ne ka acting no angkok salia tabu ingke ni thani koi ne kaisa ra chamung je nang khna taw jang man tang sa tang ni je jang ra khna song ani kaisha balai keno agini kisam favorite song tongo obo da bishuna tresap mani bini korang bai rezang no gano and ang to singer boya ang singer hage rezap no bod renglag so haina tangsa tong nei rezap na jodi no chat okay na kar dido हम जाग मकर के हम जागला खामुनो हम जाग मकर के हम जाग मा नीनी दानी दूषी नाई थोंग नुगई हम जाग मा तमा बानी दूषी हो हम जाग मकर के हम जागला खामुनो हम जाग मकर के asik hambai belaka hambai nai chini khana kasang ramani bagi ke tabu wahai na hai sung ya tabu ke nin thani challenge nai a challenge ka chini hindi tokeni actor Salman Khan ni dialogue tangsa je nang mama ni sang sai khana ri oh my god ang pulno sasin that ani life ni sabse toughest challenge resang mane obo nong na o question nong na because ang kubikok sasin ang movie ki shapanang naijagya ang interest ya movie naine na sir ang naike ang jodin hall rogo thangke once in a blue moon amte hasi klayo jefro ani friends ro ano shoit langke ang sele puru asta choisukli ang boring afro simisa ang o movie rok naina thangjago hayaka ang nogo tongkha bang movie rok naijagya na ang so dialogue ke abo biong mai abo ani museni yoga what sab cheese amte hasi klayo yes no rok shock nge mano ke ang acting line tonggo ang amte ke sai tong rok na yes abo ko kubuino ang acting khane ne hamjak pano but ang movie naina ni ke ang asik interest gri dani shanai na rok no so yeah by ang nini o challenge reman ang failing khani ang accept khayo kokre mna abone bagai paithagono na hana haite kaisa challenge ne a challenge ka musical instrument na te tamni male chengsiu nang belakena musana bokreng ne gabuna to cheng salia ke je nang rwngmani kaisa musical instrument na tamai cheng kisa khnari kalasi ang instrument ang hamjak maning ka shumui basuri omnang balakena khna tokjago khorang tai ang tamnani bo balakena aram nang jago ani nogo tongmani no abo unfortunately abo lockdown is sikang no abo kasham mani nangai bai thangka kabaing thangka so o basuri sarang tagisa hamjak mani engka abong kha khamdani sanai na tabla dani sanai opna abono bang tamthok jago and but abo kiri no ani nogo because ang to kasha musician boy so abo kang pai jaga no
tablang ke but ang je by thaching ni by ni challenge ang fail ang ithanga but ang o task no le ang tai fail go sina mu jungli ang so ang jis ka pana jugad ma khai ka thaching samani hai je borok jis pana mane hamsa ke jugad khai ki bone am de kana tak jugad ma khai ka sunong ni bus kang ang obo bai ta bai khna ra chen do ang Simon tong nor viewer je nai tong nai rok nor tak mane fan tong na so kasi thanda ke funny no bo but let's go. Ready? 1, 2, 3. Menai neng de jambi salai pandau. Menai de jambi. So yeah, ang kaklayo by ang nini o challenge no accept kai nang bo challenge ko kana hanai. So yeah, asing na. Belakana hambai muna. Kaklayo o panda no nai tong nai lukuro bo kisale mamani kana hanai. Belakana hambai. Angka ke chino panda wat tini phaimanja phaimani bagai te chini khksiya kisa mone mure kalamani bagai belaka hambai maya farmuna. By no belakena hambai nang ano nini show lockdown chat show nang ano ring mani bagai ang belakena enjoy khai kya and khakla your audience rok nor enjoy khaya na hanai tai sana thangke tabuk to joto borok no boring nangjago on lockdown time o nogamang tongima tongo hanai so I think this is the right show norok or Sony hoite norok and taibo time pass bo khaimana na norok tai munei bo manana I'm sure taibo kebong my episode rok bo fight tongo a jaga rok norok taibo enjoy khayane hanai and by no bo all the very best taibo upcoming episode rong ni bagai thank you so much norok je nai tong nai rok and ang sanamusungo tabuk please norok panic yawi nogono tongde and hand wash khaide regularly and fataron ta nongkhode kam nangkhir simino norok fataron nongkhode and keep social distance tai jotono no stay safe stay at home hambai jotono paithoga ang jotono no koinani mu chungu china artist rong no kisa appreciate khlainani bagai tamni male borok o challenge sa accept khlaimani kaisani reason chini khksiya muni mung tu nani bagai tamni male o lockdown jora o chung jotono no go boring tongma ba abani bagai che o panda no songsalai mani ba ge chung bus kangni salo bo haina hai te khoroksa chini sajang ma borong no tu nani ang sai tongnai norok choya wi nai tongdei chino lockdown chat panda no ge jotono no paithoga khulomai hambai